Dawa Grahina Anggara Kliwon Kulantir, Pura Panti Pasak Gel-Gel Akah, Desa Pucak Sari, Kecamatan Busung Biu, ngemargiang upacara dewayadnya ngenteg linggih. Tiosan pinaka rasa suksmani manah, upacara puniki talaka tujuang, sajeroning ngentegang linggih ide batara-batari, seni jagi melinggih ring Pura Irika. Dawa Grahina Anggara Kliwon Kulantir, Pura Panti Pasak Gel-Gel Akah, Desa Pucak Sari, Kecamatan Busung Biu ngemargiang upacara dewayadnya miwah ngenteg linggih. Upacara kedulurin antuk pedudusan, memakuh, ngurip-urip, melaspas, miwah mepedagingan. Upacara kemargiang sesampun puput nyani puangunan Pura Dadia, sani kemargiang antuk maun dagan saking warsa kali tali 14. Sesampun puput pemargin karya, upacara kelanturang antuk bakti penganyar. Majeng pemargin upacara panglemek, nyegara gunung, sida karya, pamutus karya, wiadin penyineban, jagi kemargiang ring Rahina Sukro, tanggal 15 September warsa kali tali 17, Rahina Benjang. Pemargin upacara kapuput ide pandita Empu Nabe Dwija Witeraga Saniasa, saking geria Taman Sari Kekeran. Pemargin upacara puniki wantah pinaka silih tunggil cihna bakti krama majang ida sayang widiwasa santukan sampun mapaicen kerahayuan kerahajangan majang krama irika. Upacara ngenteg linggih kemargiang majang ida betara-betari sane melinggih ring Pura Dadia Panti Pasak Gel-Gel Akah. Yadnya mecaru manceklot, memungkah, mewah ngenteg linggih, mupuk dagingan mewah mekebat daun. Iriki kemargiang ring puncak karya tanggal 12 September 2017. Ini persiapan sampun ngemargiang wewangunan saking tigang sasik 3 tahun sampun kenten ini dudonan upacara sampun kemargiang tujuanipun wantah mangde ide betara iriki ring Pura Panti Pasak Gel Pucak Sari mangde ngenteg linggih iriki ring linggih sane sampun kebecikan. Sesampun puput nyane samian pula pali pemargin upacara krama dadia raris ngemargiang upacara mendem pedagingan sane kelanturang antuk upacara ngelinggihang ring soang-soang pelinggih. Antuk pengempon sane langkungan ring 100 jiri upacara ngenteg linggih memargi antar labde karya. Pemargin upacara lasang probel sawetara 3 ngatak juta rupiah. Pertama 200 juta terkumpul nih ke iuran yang kedua 200 juta terakhir yang ketiga 200 juta malih jumlah pun 600 juta. Pengempon jumlah niki 100 kakak terdiri niki dari 4 dadia masing-masing desa ring Padangan, Desa Pajan, Anggesari, dan Pucak Sari. Ring pamuput ipun kemargiang upacara penyenukan sane medue semerti nyangre pengerau tamiu pamekas ide betara-betari sane jagi melinggih. Pemargin upacara nyarengang warga Pasak Gel-Gel Akah. Betara-betari irike kasimbulang antuk 5 warni minakadinipun warni petak, kuning, bang, ireng, miwah poleng. Komang Yuda, Bali TV.